Mark chapter 2 verses 13 to 17. Jishuna levili kaho. Jishuna shamatrupai shong hanwa lushit hawa kalami kachung kara kazipta ana tamjithe ana zatvama man gachiena Alpheus winau miyara levi kasina kalokpam ni pam kasathe da alihanga iti shulu jena ana ngagal tuida ati shuwa. Jishuna levi wishimli pashakta leilaka kachina kaloga gala morega pungami gajunka ati shurada awisaka ngatuping ngasota bam pazaruma gala jishuna morega pungaping aina kachina kaloga ping ngasota pazaka ngarum gathe aina ayan gathema ping aina Pharisee ping na awisaka ngatuping ngahana Kisada ana kasina kaloka ping aina more kapung ping ni paza kangarum kala. Jishuna ji gasha aina atum ni hanga. Gazat makalay ping na kanong mohomana. Gala gaza ping na kahona. Kaga gaza ping na kahona. Ina kamashung ping li hokwi kita karamaning Kam more kapung ping li hokwi kita karana. Na kui kaina tum sai ko relievre we so coming sarno. Amen.